U ovom videu ćemo se upoznati sa još jednim digitalnim alatom, to je Simple Show. Ovo je digitalni alat koji omogućava lako i brzo kreiranje animiranih video prezentacija. Ovaj alat je idealan za nastavnike kada žele da vizuelno objasne određene teme kroz kratke i efektne edukativne videoklipove. Alat je jako zgodan jer koristi tehnologiju drag and drop i automatski generiše ilustracije na osnovu unetog teksta, čime proces kreiranja postaje jednostavan i intuitivan. Ovaj alat se nalazi na adresi Simple Show, dakle u svom pregledaču unesite simple.com i otvorit će vam se početna strana ovog web sajta. U gornjem desnom uglu, kao i uvek, nalaze se opcije za prijavljivanje. Ukoliko nemate kreiran nalog na ovoj platformi, izabrat ćete opciju Sign up for free i odgovorit ćete na onih par uobičajenih pitanja, otvoriti nalog i zatim se ubuduće prijavljivati preko opcije Login. Pošto ja već imam svoj kreiran nalog, otvorit ću opciju Login i prijaviti se pomoću svog Google akaunta. Kao što vidite, ponuđene su još i mogućnosti da se prijavite preko Microsoft naloga ili preko svog Facebook naloga ili da jednostavno unesete email adresu i lozinku. Izabrat ću svoj nalog, uneti šifru i sada će se otvoriti radni prostor koji ja koristim. Kao što vidite, na ekranu je prikazan jedan od videa koje sam ranije kreirala. Možete da izaberete šta želite da vam bude prikazano. Ja ovdje nemam puno videa na ovom nalogu. Dakle, možete da izaberete projekte po jezicima ili po tipovima. Da li su sačuvani, objavljeni, da li su završeni. Mi ćemo ovdje izabrati onu osnovnu opciju Create New Video, odnosno kreiraj novi video. Napisat ćemo ime za svoj novi projekat. Pošto ja predajem matematiku, evo neka bude pojam skupa. I izabrat ću kao jezik srpski. Inače, ovo je nova verzija u ovom alatu. Nije još uvek savršena, ali može da posluži. Pošto mi koristimo besplatnu verziju, onda smo i ograničeni sa brojem funkcija koje možemo da koristimo. Za novi video imamo ove dve mogućnosti, da nam veštačka inteligencija napiše priču ili da mi sami sastavimo scenario za svoj video. Za potrebe ovog videa mi ćemo izabrati ovu prvu opciju da vidimo kako će to uraditi veštačka inteligencija. Dakle, izabrat ću ovaj prvi kvadratić. Welcome to the Simple Show Story Generator, where you can easily produce explainer video. Kada ovo uradite, otvorit će vam se prozor sa video uputstvom na engleskom jeziku. Ukoliko znate jezik, svakako će vam biti korisno da ga pogledate. Možemo da izaberemo kojoj kategoriji će pripadati naš video. Kao što vidite na ekranu, ponuđene su neka univerzalna kategorija, zatim niz nekih poslovnih i ova ovdje recimo za neke definicije i pojmove, ali hajde da izaberemo ovu univerzalnu. Čini mi se da tu imamo najviše opcija jer će nas veštačka inteligencija pitanjima navoditi da damo malo više detalja o ovom videu. I izabrat ćemo dakle ovu prvu opciju, idemo na strelicu. Također ovdje je dozvoljeno da na maternjem jeziku dajemo odgovore. Sljedeće pitanje je opišite svoju temu u 3, maksimalno 5 reči. I evo ovdje piše pojam skupa, ja ću promijeniti, stavit ću skup, elementi, pa na primjer pripadnost, 5. razred, uvod, na primjer. I kliknut ću opciju Next Step.
Ko je naša ciljna grupa? Stavit ću, evo pisala mi je već, učenici 5. razreda. Izaberite način na koji će biti, odnosno ton prezentacije. Možemo stavimo neutralan, profesionalni, zabavan, motivacioni. Hajde da stavimo recimo motivacioni. Da li želimo da bude dug ili kratak video? Možemo, ajde, ovaj normalan video. Da li želimo da izaberemo glavnog junaka ove priče? Možete da ne izaberete, ali hajde da probamo da vidimo kako to izgleda. Neka nam se junak zove, na primjer, Petar. I neka Petar bude učenik 5. razreda. Idemo na sljedeću opciju. Šta bi trebalo da bude objašnjeno? Pa pojam skupa elemenata i kroz primjere, na primjer. Nećemo davati nikakve informacije i idemo na opciju generiši priču. Sačekat ćemo par sekundi da vidimo šta će to smisliti veštačka inteligencija. Vi ovaj tekst obavezno prekontrolišite. Nekada će se pojaviti neka reč na engleskom, možda neće biti sve informacije tačne. Da ne bih sada gubila vrijeme, ja ću se ponašati kao da je tekst idealno sastavljen. Ukoliko uočite neku grešku ili nešto želite da promenite, možete slobodno, evo ovdje piše great, nećemo staviti great, stavit ćemo sjajno. I kada budete zadovoljni, idete na ovu opciju. Sada možemo da izaberemo stil ilustracije. Ponuđene su 3 varijante, međutim u besplatnoj verziji možemo da koristimo samo ovu crno-belu i možemo da kreiramo video niže Welcome to the kvaliteta. visualize stage. Opet se pojavljuje tutorial, tako da ukoliko znate jezik, svakako bi bilo korisno da ga pogledate. I dok ja ovo pričam, nama se video polako generiše. Ovo je njihov predlog. Ja neću trenutno ništa menjati. Vidite, on je ovdje neke ključne reči izdvojio. U probnoj verziji nemamo baš mnogo opcija. Ne možemo da uklonimo ovaj logo, recimo. Ne možemo da menjamo karaktere, nego ovo što smo napisali na početku. Ne možemo dakle da menjamo avatare, ne možemo čak ni pozadine, ali svakako ove ponuđene varijante koje dobijamo u besplatnoj verziji mogu nam koristiti. Ukoliko smo zadovoljni, a mi ćemo kao smatrati da jesmo, izabrat ćemo opciju da završimo video. You can choose one of our automated voices. Opet ćemo isključiti i idemo kraj videa. Imamo samo 2 varijante. Jedna je da bude javni video, znači ne možemo da postavimo na private i moramo ovaj niži kvalitet da koristimo. Ali ovo je za crno-belu grafiku sasvim prihvatljivo. Kasnije ćete ovaj video moći da editujete, da se vratite ponovo, nudi se ta opcija. A dok se video kreira, mi možemo da osmislimo i kratak opis ovog našeg videa. Ako kliknete samo na ovo polje, veštačka inteligencija će sama osmisliti opis. Opet možete da izbrišete deo koji vam se ne sviđa, da ga promenite. A ukoliko ste zadovoljni sa onim što piše, ja sad neću proveravati, kliknite Save. U isto vrijeme možemo da kreiramo i mali kviz, da postavimo učenicima neko pitanje, da vidimo da li su uopšte razumeli ono što je prezentovano u ovom videoklipu. Kada izaberemo opciju Add a quiz, sama veštačka inteligencija će predložiti pitanja na osnovu našeg sadržaja.
sadržaja koje smo ubacili u video. Ako ste zadovoljni, možete da ga sačuvate. Ukoliko niste, možete lako da promenite. Znači idete i izmenjate polja. On je predložio šta znači da je element deo skupa, pa da element može pripadati bilo kom skupu netačno, da spada u određeni skup i čini njegov deo, recimo da je tačno, i da nije povezan sa skupom, da može biti samo broj. Znači ovdje od svih ovih ponuđenih odgovora samo je tačan da element spada u određeni skup i čini njegov deo. Evo dok sam ja ovo pričala, video je stigao skoro do kraja. Sačekat ćemo još malo i da vidimo kako izgleda strana na kojoj će biti postavljen video sa ovim zadatkom, odnosno kvizom. Hajde da vidimo da li nam se dopada. Dakle, kliknut ćemo na play. Petar, učenik 5. razreda, nailazi na poteškoću dok uči o skupovima i njihovim elementima. Pojam skupa mu deluje zbunjujuće jer ne zna kako da razlikuje koji su elementi deo kog skupa. Međutim, kroz primjere iz svog svakodnevnog života, Petar počinje da razume. Na primjer, skup njegovih omiljenih sportova uključuje fudbal, košarku i tenis. Elementi ovog skupa su upravo ti sportovi. Još jedan primjer je skup životinja koje ima u slikovnicama: pas, mačka i riba. Petar shvata da pripadnost znači da nešto spada u određeni skup ako je njegov deo. Ovaj jednostavan način objašnjenja pomaže Petru da pobedi svoju zbunjenost i sa poverenjem pristupi novim zadacima. Sjajno! Sada je spreman da dalje uči i upoznaje se sa novim matematičkim pojmovima. Nastavi da istražuješ svet skupova i njihovih elemenata, jer je matematika zabavna i korisna. Za više primjera i vežbi, potraži dodatne materijale i resurse koji ti mogu pomoći da postaneš pravi majstor skupova. Dobro. Evo, završit ćemo, dopada nam se video, završili smo i objavili. I ovako će izgledati stranica. Ako vam se ne dopada, imate opciju Edit video, vratit će vas ponovo na onu stranu za uređivanje videa. Kako da ga podelimo? Pa jednostavno ovdje imate opciju da sačuvate link. Link je kopiran. Ja ću ga sada recimo uneti ovdje kao da sam učenik. I otvorit će mi se ovako jedna strana. Pre nego što se završi ovaj video, ja ću se izlogovati iz ove aplikacije i otvorit ću ovaj link kao učenik da vidimo. Evo ovako će izgledati ono što naši učenici vide. Dakle, kada im pošaljete link, njima će se otvoriti ova strana sa video materijalom, opisom videa, kratkim pitanjem i to bi bilo to. Nadam se da će vam ovaj video koristiti za početak, a malo više o ovom alatu možete istražiti sami. Pogledajte tutoriale koje možete pronaći u okviru platforme i javite nam vaše utiske. Veliki pozdrav!